ئەڤریکای کەمین ڕۆژنا دادگەهکردنا تاوانبارên کوشتنا پێنج ئەندامên هەردوو مەڵباتên li Duhokê li dadgeha Mêrdîna Bakurê Kurdistanê tê tepirvebirin. Pênc tawanbar hene, hemî hemwelatiyên Bakurê Kurdistanê ne. Piştî şeş heyvan li ser derbasbûna evê bûyerê, Evrîkaya Spêdê dadgehkirinê dest pê kiriye. Abdullah Kaplan û Faris Akseven her du tûmetbarên sereke ne. Sê kesên din jî ku İbrahim Doğan, Murat Yigît û Çîdem Buzkurt alîkariya wan kirine. Elgura ku hatiye aşkirakirin, du tûmetbarên sereke karkirine yên din jî alîkariya wan ji dabînkirina çek û otomobîlê û veşartina wan alîkarî kirine. Herbî Celaleddîn endamê yek ji malbatên qurbaniyan e, gote Rûdawê dê beşdariyê bikin di nava rîniştina dadgehê da. Ew dixwazin dadgeha Mêrdînê mafê wan vegerîne û sizayekê tund bide tawanbaran. هیویاوی اکینا کود افرودا دادگه بشوی که جری درست الحقیقت و بیاری بگریتن ام و حقیقت جوان تو مدبران ور بگیرین ان شاء الله و دیار بکن بو خلک که او حقیقت کل دزگهت مخابراتی و امنی ده حتی نو که ندیار بوی ام بکارین پرکا هر دو پارێزەرت me van حقیقتا جوار بگیرین و بو خلک که خود دیار بکین و بو کسو کارت خو عمل سروی کارت کین خالا دوی سزادان وان بو کوجانا کو ماسترین جزا اوانا سزا بدین دا اف مروفت هنه ببتد عبرتک بو خلک که اف جوره کریار توسا وان توان توسا دوباره نبته و هر واسه خینا شهیدت ما بلاش نچیتن بسیار دید وی بابتی ده هنه بویر نه بویرکا یعنی ام نابجین بویرکا شلاندنینه دوی دادگه ده همین تش دیار ببیتن بس دوی جریمه مسرح جریمه دا هندک تشتید گلکت غریب هنه کشتنا همیان دسری دا اوه ایکش بسیارانه دو خستی وکت طول هلدانه که اون بنا پلان بو دارشتیه وکو دی بیجی که تشتکی ریک خستیه منظمه بو تشتی هر واسه پاره نبرن یعنی پتر وانا پاره بریکت وانا باخلت وانا دبون همو پاره که خو ماینه جنم ترسیان هم مبلز و بس کریه و هم رایشنه چنتای کی چون بیژن بس یه بود دزیه بچی دزیه بکتن یعنی همیتش بردست هبویا چه چانتایت وانا هبویا من وچه پکی هول چت کمن شکی عمل الدفما دادگه دافت گهینه حقیقتا که ما گمان گلک بواره ده یا وان کسان گمان هات تشتکی ریک خستیه پلان بو دارشتیه اف کسی تنه دست الپشتنه ما گمان و چنده دا گلک ترکیه و یا ماردینه یا البن تاقی کرنه که جوره دا یا مزن دا ویتن رول خوی درستی ببینیتن بو دست سر کرین تونترین سزا سروان مجرمان بیتا سپاندن و چه مجال وی بابتی دانینه یعنی ویتن سزای خوار بگیرن سزای تند یعنی ویت ام جرأت و بابتیت و موضوعیت ام زلالیت وی دادگهی دا و وی محکمه دا ببینیم راستی سبارت یعنی دشمنکاری راستی اوه هنده کسان بوینه ما پیوندی هیچ شکلی که